Nā, kua mate te Kingi o Tonga a George Tupou te tuarima, I mate ia I te hohipera o Hong Kong, e ono tekau mā toru tau te pakeke. He ai ki ngā korero nā te mate pukupuku me te mate huka I hurumutu a ia. No te tau 2010 ka tohua a George Tupou, hei whakaki I te tūranga I mahue mai I tōna pāpā. Ko te kōrero I pānia ki te mate I te wā I hoki mai ana I tana tūtake ki te pope o Roma. I think the shock because we didn't know how quick, that his condition started to deteriorate. He roa noho ki te hono ki te kāhui ariki o Tainui Waikato. Ko rāua ko Kingi tūheitia e noho nei I runga I ngā ahurewa o ngō ratu iwi. Koe nei te tangi o te ngākau I roto I te ohorere o te pākino mai o tēnei mate ki runga ki aia. Mai rāno ko te kāhui ariki o Tonga te mana whakahaere I tōna no rangatiratanga. Engari I roto I nā tau kua horeka ki te āhua muhamuha mai te iwi I te noikore o te kāhui whakaminenga o Tonga ki te aro ki te noho porihana pōpōti. Ka puta te riri. It's important for Tonga, for the monarchy to survive, for the next, for the future, and need to adapt, to the current environment. Aha ko he kai ārahi I kōrorohia mō tōna āhua hana, ko reko hoki. Engari aha ko anō nā amuamu mōna I nā kai nui ia ki te whakapakari I tōna iwi, ki te whai I te āhuatanga noho kāwanatanga a iwi. He passionately cared about the well-being of Tonga and the wishes of his people to move from the absolute monarch to a more democratic system. Tata ki te waru te kaupai heneti o te iwi o Tonga, kei tāmaki nei e noho ana. Ko te tūmanako ka āhei rātau ki te poroporo aki I tō rātau Kingi. This is something for the Tongan government and the royal family to decide, but I think that we just have to wait and see what's the development in the next 24 to 48 hours. Ka mapu kau, te tangi ki runga ki tana whaia, kia te kuini mataho, tae mai ki tana teina, kia tūpou toa na waka, o tira ki te whare kāhui ari ki whānui tonu o Tonga. I tēnei wā kahoreno kia tau nā whakarite, mo te huarahi ka takahia te Kingi nei, ki tōna ukaipo o Tonga. Tēnei Molyneux, te karere.